Napaya nga kasla tipid data good morning yo. Good morning. Awang kurang lata. Umisam kay man te kalalawaan nga isam yun takaabay yo. La 1 2 3 litak. Nay maday. Letay to the fullest letay manglapayag. Mamisan pa isam 1 2 3 litak. Nay awan na kami suot kasla ada nakabaklay ti lubong. Ada dagitehan nakabaulan ti umisam. Apay hanya mo nakakita kay ti nakaisam nga anghelan. Ada kay di nakaisam. Nakakita kay ti sa santo nga nakaisaman. Nakakita kay ti demonyo nga nakaisaman. Nanya mo umisam amukon. Akin kapututan kada kayo. Hindi umuna parbangon ko na tayo, nagiti tema tayo iti daytoy siyam nga aldaw ko na tayo number 1. Learn to see beauty in everything ko na tayo nya. Padasen tayo sa ko na tayo, life is beautiful. Kitaan tayo ti kinapintas ti amin iti amin abanag. Addalat na pintas iti amin abanag even in our sickness, in our sufferings, in our struggles, dagiti pakarigatan tayo, addalat no kitaan tayo, addalat na pintas a mensahe na. Idi kalman ko na tayo maikadwa, nyati maikadwa. Wala tag chit kayo mat ne moral values, wala ta nakakit kitaan nyo mat. Moral values start at home. Sino ti umuna nga mangisuro pakaadalan dagiti ubing kadagiti nasaya at agalad. Datayo ijay unag ti pag taengan. Isong ano dadael no pitpit dayta anak mo dayta apom kaya na nga saon sikat tinaggapan na hanggang agpabasol ti sabali. No binaybay am nga inispoil mo no daytay haam mo nga kinore. Haam mo nga isinurusuruan tinasaya at ay kasi no tinupitpit kaya na nga saon pitpit din ang isuro. Di magkasjay kala ko di madali tay form nya na ganan. Ang pangawag tayo DJ formas ko na tayo nya. DJ formas ko no agaramid ka tinagsinan dagiti ay ayam ti ubing nga kledo ko no agaramid da tinagsinan puso at daday tay pangikabilan da di man sada ikaten perfect nga nagsinan. Tamayat dayjay pormas na. Ngano bangking, ngano tipping, ay katipping mat. Iso ngano tipping dayjay apom, tipping di anak mo, katipping ka hadlang nga tangipon mo tipping nga talaga ta panuno mo. Tatati mayat nga pagpampanunutan tayo maikatlo, never do anything half-hearted kunana dayjay nya. Hantay ko mga hantay nga aramidan ti anyaman abanag nga dayjay half-hearted kasla ko madaytay pwede na amuyo ti tao nga you know the term along gigit ni aw mo makamun sa amuyo along gigit ko na haan nya mo clumsy. Dati amin nga iganan na ka matinag, amin nga wana ka madalapos na, amin nga ubraan na ka kanakita na ka. Ada best friend ko, kasla kapidwak mo laeng, kaslak lakabsat, kaslakam lakabsat. Agsinsinurot kami, mangruot, amin nga aramidan may mangayo, mapapangkam agrab, agkadwakam lata amin, kasla agpada amin giturong tikayat mi, malaksid iti may sa abanag nga pagdumaan mi anya dayjay. Along gigit. Amo namot isuna, aware isuna nga along gigit nga daytay haan na nga basta kasdi nga tan ati katatao na katawaan na mo labagbagina. Imagine ta no anya na ganan barakusan na ko majiko ribot na no mapangkamang root amoy ti agbarakos. Awan sa mo katungtong-tong ko di kay samo makarelate. Napangkam ko mag-root na jay kuribot. In English, basket. English ang kay manlaangan. Ngayon kuribot, digad no, ado alaam, jay adatalim nga ibarakos mo, jay nga ito na, taisupay jay root nga agyan niya. Siyak no, mabalbalin dito naka-ir-irot,
tapno haan nga mawara isunan ton habang nga magmag na kayo agoy uyas to di mabos-bos to di jay kuan agsardeng kami tuman ng tapan nan tuman siya atom agamin ore agi kordon into no kuan mawarwara apa yan niya kastam aya no agi-spray ti pagay tagis spray man nalon kam nga rod ay apo no kairaraep ko maapan na sprayan kabigatan na upat apo undi sumurot iji saka nang kada maparot da upat nga apan tudubdubli ni tada jak amo no naggapgapuan na dati ka amo na mat isuna nga kasjay aware isuna ngam di amo no han nga masulbar imagine nyo ka amuyo ti agliw-liw ti tokak in English na fishing ano agliw-liw ka ti ikan digad fragging ka fishing no tokak di mat pang kami nag-fragging anya karo ti English na ti agliw-liw ti tokak ka fragging ata tokak garod alangan mga tokaking kada kami ti pagliw-liw mi awam pala di pagpaguning kaskas tayo tata agliw-liw ka samo ipalangatok si pawem taawan dagiti iket mi nga pagikargaan kasjay samon to ubonan ti barot wano daytoy sabong ti ruot no adu maalam kay imagine kas ano ti kaskastana liw-liw na adda hop sinipaw na apay nga nagadu nga ramay na daytoy pay ladwa nga kasta nakaala di sakat ti tokak nga daytoy pare apay nga nagadu nga iman da agpaarayaten nga umapang ko pay lakano tulungan ta di sa akat ito kak nakaipit iya kasta nakaagkugtaran lumagton ipalang atok mamanan na kasi basta na nawaradiwad diya ka mo na nakaslakas diya mo na iso ti katatao na nga agkinkin na aging gana tata agkinkin na tawa kang pay laeng iso pay laeng di kuana kano daytay gamin no daduma adda diya attitude na nga daytay managsulsulit adamot aday ti pagsulitak adamot di paganusan na ngam daytay ni haan na nga ited nagaramid tayo ti basketbolan siyempre aw mo basketbolan di ayan may lansa tabla ring kada kuata aramidan tayo lamay kayon ata buuan tayo dagay ayam tayo katutudon gaputamayon katutudandanikan umay ti tudtudon awan to kan nagbasketbolan asla DJ ti attitude na adda DJ kuan nga manag naalong gigit nga roden managsulsulit no dagitay banbanag nga exercise dagitay kuno dadumay so kun agkin kinatawa kami agkadkadwa kami agkakaidda kami kaslakam lagkabsat ngam no DJ nga banag agsabali kami tano dagiti matrabaho nga dagiti haan na kayatan half-hearted kunana DJ no kumano daytay nagikabil kay tiring ka agpaypayapay wenno board nga dakurang nala umanay dayta mabalinlatan basta mak-shoot basta da pag-shootan diya ko mati attitude na kiti ko na never do anything half-hearted apaya it becomes your habit and it becomes your life basically no nasanay di ubing kuna tayo di kalman ka di attitude tatamot ti work ethics tayo no nasanay nga umanayon di pwede na ay no mapnek tayo di term nga pwede na aging nga iso ti biyag tayo aging ti agbalin nga iso ti katatao tayo aging nga isunton ti biyag tayo kahaan nga mabalin ko madayjay no kumano kunana daytoy no aramidem ti maysa nga banag with all your heart with all your mind with all your soul aramidem saan ka kunak kadagiti kabbalay ko namo sayang atin ti agluto ti bagas inna poy kunayo ta pilosopo kayo umata agluto ka inna poy inya kinerog kunayo mamutan no agluto ka siyempre no nakusel sino mayat nga mangan hanggar hapkok nga ro nga nasayaat iso kunak kanyada ori dagiti kabbalay ko no amom no agluto ka marinam di jay luto ti adda puso na kinluto nga pannong pal bilin uray na tamnay DJ luto uray no kunam nga hamuunay nga kaapgaden tahay blada kon hamuunay nga kaadwan ti asin na no marinam di maramanam DJ luto asla diya mo no maawatan nyo kung kunak ngano di maramanam DJ luto ti adda puso na di inaramid ti adda puso na
Uri mapanggay ka dagita restauran. Uri nagpintas di restauran. Dagita panganan ko ma, dagita turo-turo. Uri nagpintas di panganan. No makitam di linuto ke panong palbilin. Haamot nga, it's not the taste. Jak mo, basically kanyak manag-obserbarak. It's not the taste. Haam mga taste. No di jay pan nakaluto na no, adda puso na, adda passion na di dyan nangaramid. Marinam. Di mo no, marinayo. Kasi ano nga rin. Ano pa'y mapansin mo pa'y tanaimas kinhaan nga luto basta makanan aga nagiwalin ka inalam ta plato mon indoron mo amin tabakbakitan dinaranudor mon tapay nga kasti di ibagbaga tayo kakabsat amo yun ni San Jose nagrigat magkatibiyag na imaginam ni Balasitang Maria nagparang ti anghel agsikog kanto sa linungan na kanto ti Espiritu Santo kinakatulag ni San Jose han nga inarim ni Maria han nga kimaringking nga nagpaarim kin ni San Jose nagtulag ti dua nga pamilya kalaji tradisyonal nga aramidan tayo aramidan da idi inauna madamada nga agsiksik ka dagitoy nanang ka tatang dagitoy Maria ken Jose nanya trabaho da pagasawaen tanto di anak tan won pare nagtulag dan kanya da napatigday jay haan nga inariman kinakatulagan ni Maria kin Jose nga agasawa da laklakay ni Jose ubing ni Maria hindi kuan ko na ni ti anghel ti apo nagparangkin Maria agsikog kanto sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. How can this be since I do not know man kunamot ni Maria kas ano nga maaramid kanyak datoy awamot ti boyfriend ko sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Nimot Jose, naamuan na, masikugan dahi ti asawaan na, nga na magkinakaigda. Narigat adi jay parte mo ni Jose, anya ti kunana, gaputan na singpet ni Jose. Asawaan na, ngam ilimod nanto nga, isina. No kumano dito simbaan tayo dayjay no nadlaw ko mati datayo ko maji canonical investigation ti agkasar impediment dayjay anya ti impediment may nga rason nga mangibaga nga dayjay kasar ke haan abalid uray na aramid di kasar impediment dayjay may nga rason nga haan nga balid apaya adna nalimod nga plano ni Jose nga isina nan tumulaeng therefore di consent ni Apo San Jose haan nga buo haan abuo na ilimat nanto si kamamati mangtaraken ta haan na nga anak ngam iti tagtaga inap nagparang ti anghel hoy Jose agriing ka hoy agriing ka kunana ni Maria masikog ngam aramid ti Espiritu Santo asawaem panaganam to ti Emmanuel kayat na nga sauen adda kada tayo ti Diyos. Inaramid ni Jose, dayjay dua-dua na, dayjay plano na nga madi, dayjay dua-dua jay panunot na, inikat na, kasar na ni Maria, tinaraken na ni Apo San Jose. Apa yang ada titikong ko na tayo kakabsat, uwan na daddo magamin. No ti kay katatao tayo, ti kababalin tayo, haan tayo maibuhos, iji may nga bahanag nga aramidan tayo, kaslakin ni San Jose. Agbalin nga iso ti habit, agbalin nga iso ti katatao, agbalin nga iso ti biyag tayo. The same is true with our faith. Kas di mo di pamati, nuhaan nga naibuhos di pamati no at the reservation na awan ti hamo makita ti pintas ti lubong, hamo makita ti pintas ti biyag. No agayat kalaeng kakagudwalaeng na malagip yun dahil patalastas ti fita awamot di jayon. Di jay may nga mangmangan ti fita kaadanapan nga kasla bakit nga kasla jine ikanak man kunana kagudwalaeng ti pinutid na laeng anya kaya mo sports car kunana nagtupag di sango na kaputid laeng mat. Kasi makanya tayo, no half DJ pamati, no kagudwala ang DJ pamati, talaga ang maputid awanti at the reservation na haan nga naibuhos. Congratulations anyway kadagitay anak tayo nga nakarwar ti let. Nya aduda nga nakarwar.
Kas di madlaang nag-exam ka, haam mo nga ibuhos jay panunot puso kinakam mo, saka ekspektarin iti perfect, wano pan nakarwar, agkurang Idi pa nag-exam ka, simmadot ka, idi pa nag-exam ka, nagayayam ka, sa mo ekspektarin iti perfect wano pan nakarwar nga panag-exam, ay isabali ang saritaan dayta. Kas di nga ruti ko na nga agbalin nga attitude, agbalin nga habit tayo. Kano kitaan tayo, ibasar tayo iti pamati tayo. No kurang di pamati, apay nga adda kurang na, apay nga adda doubt na, apay nga adda reservation na di pamati. No bigbigam nga kabaulan ti Diyos nga aramiden, solbaran data problemam, pamilya man, trabaho man, relationship man, no bigbigam nga kabaulan nga po Diyos nga aramiden, kabaulan na, pagsikogan na pa'y taberhen abalasang. So marunong nga reading tayo ton, kapag sikogan na pa'y tibakbaketan. Di tantula ka problema mo nga nagbasitan. Ta nagpintas niyo, di umuna nga maibasa. Anya ti kunana, Apo, ibukbok mo kad tagrasyam. In English, pour out, nagmadimag niya, ibuyat mo. Kung di grasya na ka, haan na laang nga impatid-tid, di mat no, patid-tid ka basit laang? Nakaraing kay pay? Di mat no patid-tid ka basit laang niya, patid-tid. Ngamti ko na ibuyat mo kad tagrasyam. Kaya na nga sa uwan, imbuyat na amin. Uwan basically, imagine ng tagad, Diyos, bimaba, timmao, imbuyat na ti grasya na babaon kin ni Apo Jesus. Tatalaklak amon tayo doon ti agrasya, apay nga di panunot ka, at dapay la reservation na. Apay nga di panunot ka, at dapay la dwa-dwa na. Where in fact, imbuyat na ti grasya na, kalkalaingan na agrasya kada tayo. Evaluatin nyo tabiyagyo. Nagado a bendisyon, nagado a parabor, naibuyat a grasya. Tay ko natay nga rod, sublianan tayo, dagiti tema tayo, no haan tayo ang mabigbig dagitoy a grasya na, no sabali di pampanunutin tayo. Imbuyat na ti grasya na kada tayo, nagado a parabor ken bendisyon nga awaten tayo, no daduma, adda pay la reservation. Kagkagudwa pay la di pamati. Isungahan nga makapagsakripisyo. Kagkagudwa pa ila di pamati. Isungahan na kabaulan. No mamakawang kan, ibuyat mo ta pamakawan. No agayat kan, ibuyat mo ta panagayat mo. No agpakumbaba ka, ibuyat mo day ta pa pakumbaba. Apay nga dapat na nabati basit at angsit na. No regalwam ni katuganganan, regalwamon, dahil tultulang kadakukod, dahil nagdaklan, aging gana nga agrayuma. Padigwam nga rod, kadigulaang, apa yung adda reservation na, dahil ti salsalutsudan na, ngamin, no haan nga buo, dahil puso, no half-hearted, no da panagin ko kuna no dakurang na DJ panagayat tayo iso DJ kung kuna tayo agbalin nga habit, agbalin nga iso ti attitude kanang rona ta kunana. I believe so much in these words nga pagsasao nga kuna tayo, the more you give, the more you no agimot ka, imutan na kamot ni Apo Diyos. Iso nga iburay mo. Padasam ti rugyan nga rugyan ti agsave, padasam nga rugyan ti agkamkam iti sanikwa, ad-adda nga awan agtaray. Ngam tulungan ni kabsat mo, ibuyat mo kin ni kabsat mo, itulong mo kin ni kabsat mo, hamo ekspektaren no paggapuan ng agsubliking ka. Kas di mo laag, no ibuyat mo ti kinapakumbaba, the more you give humility, the more mat nga ma-receive mo ti humility. Damur mga tumangsit ka, padasam di tumangsit, tangsitam amin niya kaarubam, nang runa no maranaam dagitay grupo ti mamarites, ay hapo, kaasi ka Damur nga kumarit ka, no ibuyat mo matikin na karit mo, damur mo't nga agsubliking ka. Iso nga no ti ibuyat mo, kinapakumbaba, ayat, pamakawan, agsubli amin.
Padasin nyo ta pamilyayo. Is there a conflict at the basit ko di conflict nga mariri nam ita unag ti pamilya buyatam ti pamakawan. Adda ka di problema no anya day tay relasyon nga haan nga magkwa day agasawa buyatam ti problema. Hang ka mangibabati. Adda ka di kayat mo nga gunuden nga haan pay nga matungtong pal for how many years buyatam ti kararag kin kinasaya at itipadam nga tao ited na. Imbuyat na nga ron ti grasya na kadatayo. Kaapay nga datayo na daduma ka, at dapay la reservation na, apay akag kagudwa di pamati, apay akag kagudwa di panagtalat. Ngala tigasat tayo a tao, imay ni Apo Isus, dahi ta tinagbuyat a grasya, laklak amon tayo, enjoyin tayo. Apay nga dapay la rason mo nga haan nga agkatawa. Apay nga dapay la rason mo nga haan nga umisem. Apay nga dapay la rason mo nga agkum nga kasladay tay agngar-ngaryet. Nga ori nakaturog ka ka makiap-apat ang ipon mo maritnget ang garda jay. Nagagnar-ngaritnget nga maturog. Jak makangaritnget father, wang garod taawang ngipon mo nga tokin baba. Asano nga makangaritnget ka pa agkabul-kabul ka. Kaapay niya pala tirason mo nga makapagragsakin makapagayat dito'y lubong kiinbuyat na amin kingkan. Apay nga dapay lang nabati nga haam mo nga wayaan day tapuso mong kiimbuyat na nga rod kingkan.